برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین اخبار امروز. نه برای برافروختن پرچم گروه دولت اسلامی بلکه برای تندگرایی و افراطگرایی کمیته امنیت ملی سبب بازداشت شدن محمد علی اسلاموف را شرح داد. با پرونده اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مدافع آنها مهر مخفی زده شد. دپارتمنت دولت ایالات متحده آمریکا از وضع آزادی‌های دینی در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. گروه پیشاهنگ با مهاجران تاجیک در بازار و مرکزهای سودای مسکو واخوری برگزار کرد. براین تریسی، یکی از بیزنس ترینرهای مشهور جهان، سیر میلیونر شوی را به تاجیکستانیان گشوده نیست. سازمان پیمان امنیت دستجمعی نزدیک شدن جنگیان طالبان را به مرز تاجیکستان تهدید جدی خوانده است. معاون دبیر شورای امنیت کشورهای عضو سپاه دیروز در نشست خود در مسکو موضوع افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این کشورها را فعال شدن گروه‌های تندرو در افغانستان به خطر رخ نکردن آنها به کشورهای آسیای مرکزی را بررسی کردند. در این نشست اشتراکچیان ضمن بررسی موضوع مرز تاجیکستان و افغانستان از حضور طالبان در 60% خط مرز اظهار نگرانی کردند. غیر از این طبق معلومات این سازمان حالا در افغانستان گروه‌های عبارت از 2 تا 3 هزار نفر دولت اسلامی نیز حضور دارند. قبلا الکساندر گروشکو نماینده روسیه در ناتو گفته بود که فعلا 4000 تن از جنگیان دولت اسلامی به قلمرو افغانستان وارد شده و این کشور نمیتواند بدون کمک‌های نظامی خارجی ثبات را برقرار کند. در همین حال امروز موضوع تاجیکستان در واخوری ولادیمیر پوتین با نورسلطان نظربایف نیز مورد بررسی قرار گرفت. پرزیدنت ها ضمن نشست مطبوعاتی از وضع موجوده تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. در تاجیکستان مقامات تفتیشاتی سرگرم پرونده‌های عضو حزب نهضت اسلامی هستند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان امروز با مطلب رادیو آزادی درباره بازداشت یک ساکن شهر کولاب واکنش کرد. در اظهارات این نهاد گفته می شود که ساکن شهر کولاب محمد علی اسلاموف نه برای برافروختن پرچم گروه دولت اسلامی بلکه برای تندگرایی و افراطگرایی موافق قانون جمهوری تاجیکستان بازداشت شده است. کمیته میگوید محمد علی اسلاموف عضو فعال حزب ممنوع اعلان شده نهضت اسلامی بوده در این جریان با تبلیغات اکستریمیستی و تروریستی مشغول بوده است. در اظهارات این نهاد آمده است محمد علی اسلاموف برای برانگیختن عداوت ملی، محلگرایی، نژادی و دینی عیبدار دانسته می شود. مقامات میگوید شاهدی که در این گزارش درباره دست داشتن محمد علی اسلاموف در برافروختن پرچم سیاه دولت اسلامی معلومات داده است به ژورنالیست معلومات بر دروغ پیشنهاد کرده است. به اطلاع این منبع حادثه در آغاز ماه سپتامبر رخ داده است. همزمان تقدیر 23 عضو بازداشت شده شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همانا نامعلوم باقی میماند. ازیا پلوس امروز خبر داد که به پرونده اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مهر مخفی زده شده است. بنابر نزدیکان و خویش و تباران شاهدان و وکیلان دفاع آنها نمیتوانند عاید به جزئیات پرونده نقل کنند. در همین حال پرونده وکیل دفاع بازداشت شده بزرگمیریارو نیز از سوی دادستان کلی تاجیکستان مخفی اعلان شده است. در این باره رادیو آزادی خبر می‌دهد. به این ترتیب حالا وکیل مدافع بزرگمیریارو در مورد جریان تفتیشات پرونده اظهار بیخبری می‌کند و میگوید حقوق صحبت کردن ندارد. یادآور می‌شویم که بزرگمیریارو وکیل دفاعی اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حدود 2 هفته قبل از سوی پلیس دستگیر شده و همکنون در بازداشت به سر میبرد. مقامات او را با قلابی و ساختکاری متهم می‌کند. دادگاه اسماعیلی سامانی پایتخت او را با 2 ماه حبس پیشکی محکوم کرد. بازداشت یارو در پی تأسیس کمیته حمایت از عضو بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صورت گرفت. به دنبال آن دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در قلمرو کشور ممنوع اعلان نمود. مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با همکاری با گروه گنرال مایور عبدالحلیم نظر و معاون پیشینه وزیر دفاع تاجیکستان متهم نموده آنها را سازمان تروریستی اعلان کردند. بنا به بیانیه سازمان حقوق بشر بزرگمیریارو چهارمین وکیل مدافع است که در ظرف 2 سال اخیر مقامات تاجیکستان با اتهام جنبه سیاسی داشته بازداشت کردند. درباره این نفرایی که پیشتر محکم شدن ما معلومات نداریم. ما وای نیستیم در اون چی هم نداریم درباره برادرم گفتنیم که مهری مخفی که زدن اینا ادوکات محکم ما در روز دوشنبه گفتن که هم خیلی ممکن نیست که پرسیدن که وای کردن. درباره برادرم در ایویس قرار دارم
саломатишон хуб, ягон шикоят надоранд. Не ки мо хуштабор ё ки наздико уман даромада натонистем гарчанде чанд бор МВД дархост навистем ки мо мехоҳем бироед набор бинем. Насчет адвокатамо ягон бор вохӯрии рӯбарӯ кардагӣ нест, мумкин нест ҳозир. департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико маърузаи солона дар бораи озодии эътиқод интишор кард. дар маърузаи ҷадид ҳукумати тоҷикистон барои маҳдуд кардани озодиҳои динӣ дар кишвар мавриди интиқод қарор гирифтааст. муаллифони маъруза мегӯянд сарфи назар аз он ки конститутсияи тоҷикистон озодии эътиқодро кафолат додааст, ҳамоно рафтани ҷавонони то синни 18 сола ба масҷид ширкаташон дар чорабиниҳои динӣ манъ аст. занонро низ иҷозат нест барои адои намоз вориди масҷид шаванд. дарёфти маълумоти динӣ дар хориҷи кишвар шадидан зери назорати мақомоти давлатист. дар маъруза бо ишора ба воқеияти ахир атрофи ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон аз боздошти афроде сухан меравад, ки бо ҷурми ширкаташ ба гурӯҳе ва созмоне аз ҷониби ҳукуматдорон экстремистӣ эътироф шуда дастгир ва зиндонӣ шудаанд. хабарҳои интишор ёфта буданд ки афроде барои эътиқодашон боздошт карданд. ҳукумат салоҳиятҳои худро барои маҳдуд сохтани фаъолиятҳои динӣ густариш медиҳад, омадааст дар маъруза. дар маъруза гуфта мешавад ки дар вақту замони гуногун соҳибмансабони амрикоӣ борҳо масъалаҳои озодии эътиқод дар тоҷикистонро дар мулоқоташон бо намояндагони ҳукумат иброз доштаанд. дар ҳамин бора Файзи Нисовоидова ба хабарнигорон иброз дошт ки чунин маърузаҳо асосан хислати тавсиявӣ доранд ва ҳукумати тоҷикистон ба ин гуна маърузаҳо вақтҳои охир аҳамияти ҷиддӣ намедиҳад. аслан ман фикр мекунам ки ҳамарӯза дар бораи вазъи ҳуқуқи инсон аз ҷониби созмонҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон мониторинг гузаронда шуда хулосаи онҳо ба мардум пешкаш мешавад, вале чун таҷриба нишон медиҳад ки ҷониби тоҷикистон на он қадар ба онҳо аҳамият зоҳир менамоянд ва имрӯз дар бораи он ки ҷониби амрико имрӯз ишорот паст намудааст, танқид кардааст ки дар тоҷикистон озодиҳои динӣ ва эътиқоди мардум ба дин ҳуқуқи онҳо поймол мегардад. ман фикр мекунам ин идомаи боз ҳамон хомӯшии ҳукумат аст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ягон аҳамият зоҳир намекунад. барои он ки яке аз омилҳое ки имрӯз ҷониби тоҷикистон хомӯширо интихоб намудааст, ин хулосаҳое ки аслан созмонҳои байналмилал ва ташкилотҳои ҳуқуқи инсон паст мекунанд, ягон оқибати ҳуқуқӣ надорад. онҳо як хусусияти гӯем тавсиявӣ доранд. бинобар ҳамин ҷониби тоҷикистон ҷиддӣ намегирад. мутмаинам ки дар айни замон низ он хулосае ки ҷониби амрико пешниҳод намудааст ва танқид намудааст аз ҷониби тоҷикистон ба назар гирифта намешавад. барои он ки хеле ки ман гуфтам, онҳо як хусусияти тавсиявӣ доранд, аз ин зиёд нестанд. имрӯз дар бинои меҳмонхонаи ҳукумати тоҷикистон дар шаҳри Москав бо мусоидати намояндагӣ вохӯрии ҷавонони фаъол бо роҳбари ташкилоти муҳоҷират ва қонун Гавҳар Ҷураева доир гардида. намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия чанд мулоқот бо ҷавонони фаъоли гурӯҳи пешоҳанг ва роҳбарияти ташкилоту созмонҳои ҷамъиятии тоҷикистонёни Федератсияи Русия ва муҳоҷирони меҳнатии тоҷик доир намуданд. ба гурӯҳи ҷавонони фаъол намояндагони Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, донишҷӯён ва кормандони васоити ахбори оммаи Тоҷикистон шомил буда аз тарафи Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардиданд. дар рафти мулоқот масоили вобаста ба вазъи муҳоҷират, мушкилоти муҳоҷирони меҳнатӣ аз ҷумла ҳолатҳои ба гурӯҳҳои ифротгаро ва радикалӣ пайвастани бархе аз муҳоҷирони ҷавон мавриди муҳокима қарор гирифт.
намояндагӣ вохӯрии намояндагони гурӯҳи пешоҳангро бо муҳоҷирони тоҷик дар бозору марказҳои савдои Садовод ва Лублинои шаҳри Москва баргузор намуданд. дар мулоқот ки бештар аз 300 ҷавони муҳоҷир ширкат намуданд, дар баробари масъалаҳои мубими соҳаҳои муҳоҷират масоили пешгирӣ намудани гароиши ҷавонони тоҷик ба сафи гурӯҳи ифротгароию радикалӣ баррасӣ шуданд. азбаски қисми зиёди муҳоҷирони меҳнатии тоҷикро ҷавонон ташкил менамоянд, аз ҷониби намояндагӣ дар ҳамкорӣ бо ташкилоту созмонҳои ҷамъиятии тоҷикистониён дар манотиқи гуногуни Федератсияи Русия дар 9 моҳи соли равон бо иштироки муҳоҷирони меҳнатӣ бахусус ҷавонони тоҷик 68 мулоқот гузаронида шуд, ки дар он оқибатҳои ногувори пайвастшавии ҷавонон бо ҳар гуна гурӯҳҳои ифротгароҳӣ матраҳ мешавад. шарҳи бештар дар ин бора хабарнигорони мо аз сухангӯи намояндагии Вазорати муҳоҷират, меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Иброҳим Аҳмадов пурсидаанд. аз 9 октябри соли равон як гурӯҳи калони ҷавонони фаъол бо ташаббуси вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия омаданд ва мақсади асосии ташрифи ин гурӯҳи ҷавонони фаъол бурдани корҳои таблиғотӣ, ташвиқотӣ ва фаҳмондадиҳӣ мебошад миёни ҷавонон, яъне муҳоҷирони меҳнатӣ, бахусус ҷавонони муҳоҷир ки дар минтақаҳои гуногуни Федератсияи Россия кору иқомат мекунанд. вақтҳои охир ҳолатҳое буданд ки бархе аз ҷавонони ноогоҳи мо тавассути Россия, яъне он нафароне ки дар Федератсияи Россия ба муҳоҷирати меҳнатӣ шуғл меварзиданд, якчанд нафари онҳо аз Россия тавассути Туркия ба муноқишаҳои Сурия ва ба сатҳи гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ пайвастанд ва дар он ҷо дар сатҳи ин гурӯҳ ба машғули муноқишаҳои мусаллаҳона шуданд. албатта миёни онҳо бисёранд нафароне ки имрӯз аз кардаи худ пушаймон шудаанд, аммо ба доми фиреб ва иғвои бархе аз нафароне гаштаанд ки худро яъне ҳомиёни дини мубини ислом мегиранд ва ба ҳар гуна роҳу восита ин ҷавононро ба гумраҳӣ мебаранд, ба шомилшавии онҳо ба гурӯҳҳои ифротгарову радикалӣ мусоидат мекунанд. Брайан Трейси яке аз бизнестренерҳои машҳури ҷаҳон дар рушди шахсият ва тиҷорат қарор аст ва бештар аз 500 соҳибкору роҳбарони ташкилот дар мавзӯъҳои мудирияти муосир ва тиҷорати судманд 5 ноябр дар Кохи Наврӯз дар шаҳри Душанбе дарс мегӯяд. Брайан Трейси дар 25-солагӣ ба мартабаи муовини раиси куллии як ширкати тиҷоратӣ расидааст, ки 95 зердаст доштааст. Брайан Трейси муаллифи беш аз 60 китоб дар бораи рушди шахсият ва тиҷорат аст. ӯ солҳо барои рушди соҳаи савдо ва шахсият ба бештар аз 350 000 нафар ва ҳазорҳо ширкати бонуфуз машваратҳо медиҳад. навиштаҳои машҳури ӯ расидаанд ба қулла, 21 асрори муваффақиятии миллионерҳо ва 100 қонуни мутлақи муваффақиятӣ дар тиҷорат аз китобҳои серхаридор боқӣ мемонад. бинандагони азиз, инҷо ба поёни барномаи имрӯз расидем. То бахшҳои навбатӣ, худо нигаҳдоратон.